وبركاته. اهلا بكم من جديد في قناة ددو. يا سلام. اليوم دحين نحن ايش بناكل؟ ناكل برجر جونتشيك يا شباب. برجر كونتشي ما شاء الله. طبعا نحن جينا في هذا المحل لانه عنده هنا برومو مميز جدا. المكان جديد كمان هنا يا شباب. جديد. يلا دحين على طول بنطلب الطلب. كمان. Assalamualaikum. Kita mau pesan, katanya ada paket ngeri di sini. Ya, paket ngeri guys. Paket ngeri. Harganya pun ngeri guys. Nah, bisanya pesan melalui GoFood guys. Tapi kita bisa pesan di sini. Ayo, datang ke sini bisa dapat promonya juga guys. Harganya pun mantap, pasti rasanya juga mantap. Itu ada apa aja itu di paketnya itu? itu ada 4 makanan 4 minuman. 4 makanan 4 minuman guys. Nah. Ini dapatnya Black Burger, Black Hotdog, Black Pizza, sama Black Jhonnya. Black semua ya guys. Black. Black day. Kita black. Mantap. Kita coba ngelihat bagaimana cara penyajiannya dan bagaimana rasanya guys. Ini telurnya berapa biji pak? Oh, telurnya 3 guys. Bro, ini dia guys, Black Jhonnya, roti hitam, mantap. Oh, mantap. شوف كيف يا مروان؟ الصامولي ده طويل بيسخنها على طول كده مع البيض. زي ما بتشوفوا بيبدأ بيجهز في شو اسمه البلاك جون هذا، بعدين بيبشر عليها الجبنة بتشوفون. يا سلام، يمليها جبنة صح يا مروان؟ مليان جبنة، مليان ما شاء الله تبارك الله. وبعد كده بيحط عليها السموك بيف. بيوزع عليها الخس هذه، شوفوا كمان بيوزع عليها الدجاج هذا الكاتسو، تشيكن كاتسو. واخر شيء هنا بيقفلها كده، هذه باين انها صعبة تقفل حتى يا مروان. مرة والله شوف كيف السماكة، ما شاء الله طبربات جايز. هذه بيتزا غريبة شوية مروان، مربعة. ايوه بيتزا مربعة ولونه اسود كمان. أيوة. يا سلام يا سلام، كمان عاد بيرش عليها الجبنة. اوكي.
بيحرق لك الموزاريلا هذه. وعدنا لكم من جديد يا شباب. اليوم ناكل برجر. هذا البرجر كله اسود، بس مش برجر بس. اوه صح. هنا معانا برجر، بيتزا، هوت دوغ، ومعانا هنا بلاك جون جايز. بلاك جون جايز. هذا طبعا كله هذا باكيت واحد زي ما قلنا لكم. بسعر كم يا مروان هذا؟ ب 127 و500 بس. لكنه مليان حق 4 انفار، لكن احنا ناكل 3. ندور على واحد رابع اول. يلا خلينا نقفل. على طول كده سانتا ونقول بسم الله. لكن قبل ما نبدا يا شباب ما تنسون السبسكرايب اول اللي ما عمل سبسكرايب، وسووا لنا لايك وشير وكومنت. يلا نبدا يا شباب ونقول بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. Wow. Yalla. Ini geser aja dulu deh. Ini geser dulu deh. Kita santap makanannya dulu. Wih. Kayaknya ini aneh mulai dari burger, memang namanya burger. Makan burger. Apa ini? Oh, oke. هذا لانه طويل ده. خلينا. Wih. Nanti. Tebal banget nih. Ada telurnya, ada smoked beef, terus dikasih ini apa Wan? Apa lagi nih? Chicken katsu. Oh, chicken katsu. Katsu. Wih, bukan Pikachu ya. Ya guys, tebal banget ya guys. Wih, tuh. Wow. Kita coba pakai ini dulu. Ini nih. Iya. Tuh, nih guys. Ajib Wan. Enak banget. Enak ya? Dagingnya berasa, Iya. ayamnya berasa, terus Telurnya berasa. telurnya semua. juga berasa. Sama sayurannya juga guys. Sausnya, terus ini ada yang namanya bukannya ini ya, bukannya apa tuh? Mayones. Nah, tapi punya racikan tersendiri guys. Iya. Ini the best rasanya, benar-benar berbeda banget. ما شاء الله بطل والله بطل. استمتعت الاولي. نروح للي بعده. Udah marah guys. Ayo makan pizza. Langsung cobain deh. Oh. Wih, pakai keju mozzarella ya. Terus pakai smoke beef juga guys. Gimana Mar? يومك يوم اسود. هذا مش يومي اسود، يومي ابيض الصراحه. Itu gimana tuh? Kita bagi 3 aja. Kita cobain dong. Kita minta pisau aja ya. Iya. Pisau. Minta pisau, Om. Ini ntar kalau Muhammad yang makan sendiri, habis ini. Iya. Makanya kita harus dipotong. Betul. Monster kalau makan sendiri habis guys. Kelebihan gitu. Udah mampus. Terima kasih, masya Allah banyak banget itu. Ada pisaunya guys. Mana sini? Ada potong-potong. Potong lah, potong. Guys, full banget guys. Kenyang-kenyang loh guys. Ngadil ya Wan. Hah? Bisa kalau adil guys. Adil iya. Gimana ya? Harus pakai penggaris dong. Hah? Iya. Ngukur dulu. Udah, aneh yang paling kecil nggak apa-apa. Bohong lu. Wih. على طول كده بس بيدك افضل. Udah tuh, mau yang mana? Aneh yang terakhir deh. Tebal banget ya. Rotinya nih. Empuk lagi kelihatannya. Hotdognya tebal, gede. Guys. Toyot, empuk. Oke. 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 Empuk. Empuk ya. Mana cobain. Ini bukan sembarang sosis guys. Rasanya juga enak. Sorry ya, ini buat Aneh sendiri. Aneh bawa pulang. Om, bungkus. Aneh bawa pulang. Bungkus. Hah? Ayamnya enak banget, sumpah. Aneh demen. Asli, Aneh demen banget. Ayamnya ini ajib. Mat? Ini Mat. Udah makan, habisin.
Habis kan? Widih, ayamnya juara banget guys. Ini dia guys, Goltis Burger guys. Kalian bisa pesan melalui GoFood dan atau datang ke lokasi guys. Nanti lokasinya kita bakalan taruh di deskripsi guys. Betul. Semuanya ajib, rasanya enak, nggak bakalan kecewa, harganya pun murah guys. Enak-enak semua, ya nggak guys? Iya, betul. Enak banget ya. Banget. Kayaknya kita sudah kenyang, nikmat, Alhamdulillah. enak banget. Alhamdulillahirobbilalamin. Bagi yang belum subscribe, subscribe dulu dan aktifkan loncengnya dan jangan lupa di like, share, and comment juga guys. Dan bagi yang belum nonton episode yang sebelumnya, ditonton dulu guys. Dan tunggu kita di episode selanjutnya guys. Akhir kalam, salam, hidup, daiman, hidup. Enteng dari tadi ngincer ini kan? Habis loh.